Dengaw Town Committee along Ward Commissioner Mongol Singh Pe ahin pen kisung derapang phatuma phan kerap kapacherta. Ahoklo monit pirthe nang hache pulote monita kaya long kisung chetong vekji. La penarni sike badu talabang sa pirthe pen che uvek nangji. La sireng aka hutsi monit hijan cherap ching hon seroi nangji puta. La pen kisung ahut ka cherabason thot ningkang sam la ke na hokta long athaya vedo. La son si Dengaw Town Committee along Ward Commissioner Mongol Singh Pe amena arong along kisung that ahem tu na tuma phan jungjung akhya dat pen ke kerap kapajer pon pusi nili tuma ferangke birta nang palepon. Halapu kisung darabang phudhaniram milik penang ana ningkan pena sopo pen banghini do chompen reng dok ring ni do pondo bon sita me hemasar nung kawe et pena jok arni arwe pen kai ke ta kasik sak ke do ke thak theklong si kisung ke boya hut charap nangji pura Dengaw Town Committee Ward Commissioner ahin pen kachi dip asar nung mate ting banni pipajir ponlo lapen halapu penang ana ningkan pen keso kapang jiabang pojir song milik a hem an humridam si medical treatment a phan chingki chathan pon si tangka tame kerap pajir pon. Lason se kisung dat doni ahem tu natung lapen local committee chun bang Bidda Singh milik ahin pen Dengaw Town Committee Commissioner Mongol Singh Be aphan lapuson kisung teknika hut ka cherap ka pajir pon theka pot ka churu pajir pon merok ps pen milik Bidda Singh milik secretary ahin pen sita mi pula dhoni milik dhuniram milik phan la si ting commissioner besang ahin pen pajir pon si itu ya sab sobet kihek pen la si do chomlo là sẽ hem được cái đồ thay cái gì mà này tiếng bạc lắm đó là sẽ non năng lấy tụm ni phần là tiếng ban đi na pita mà này năng phần rồi nó bana pilo ning cái thế lo là số जो सी पूरे का जो लोग लोटे là hem chụp bữa nay kít tu so tiếng pen mà si News Desk report Northeast Karbi Live.